Ese ura pasiteri Mubimba? Muraho metere Kayisari. Mwakuri ibitsi? Ewe nta kibazo. Ewe mubonye naragushakaga. Wanshakaga se? Nubuhoro se? Nubuhoro? Maze iminsi rwose cishamo nimero yawe. Ntumfate. Nakomeza ahubwo ukanankupa. Rega nago niyoroheje. Maze iminsi ndi gusesengura neza amategeko ya Musa nkuko yahaye ku musozi wa Sinayi. Ubwo rero guhamagara umuntu no kwita wochaka ni uburenganzira bwanjye. Ubwo nahisemo kimwe bitamo kutakwitaba. Rwose nari nshaka rwose twadufaranga nakugujije. Rwose inzara imeze nawe muri iyi minsi. Rega no muri ibi bihe bya corona intama nizikibwiriza ngo zitange rwose n'icya 10. Siye rwose zohereze kuri momo. Ahubwo uranyibukije gatoya. Hari dosiye yawe mfite ngiye kujya nanjyanye kuri RIB. Basha gatoya. Dosiye. Nakoze iki se? Fasha kigapu gatoya. Bwana Mubimba. Utuye mu kagari ka Mbugangari. Umurenge wa Gisenyi, akarere ka Rubavu. Intara y'Uburengerazuba. Igihugu cy'u Rwanda. Mugabane wa Afrika ku mubumbe w'isi. Umugabo w'imyaka 35. Ukiri ingaragu. Kandi ukora umugabo w'ubushumba. Ndakeko mwirondoro n'uwawe. Niyo. Kwa 30 Gicurasi. Umwaka w'2020. Uri ku isoko rya Mbugangari. Bwana Mubimba yagaragaye atambaye agapfukamunwa. Kandi agenda ahoberana. Kubara bikoza agaragariza urugwiro rukabije abo yahoberaga. Abishaka kandi abizi neza ko binyuranye n'ibwiriza bya Minisiteri y'Ubuzima yo kwirinda no kurinda abandi coronavirus. Ibyo bikaba bigize umugambi w'icyaha cyo guha umuntu ikintu gishobora kwica cyangwa gushegesha ubuzima nkuko bitegwa n'ingingo 115 y'itegeko nimero 68 akarongo kaberanye 2018 ryo kwa 30 Kanama 2018 iteganywa ibyaha n'ibihano muri rusange aho iteganya ko umuntu wese utera undi ndwara cyangwa kudashobora kwikorera umurimo amuhaye ku buryo ubwari bwo bwose abishaka ariko atagendereye kwica ikintu gishobora kwica cyangwa ibintu bitagira ubushobozi bwo kwica bifite nyamara ubushobozi bwo kwica abakoze icyaha kandi ukaba warisha itegeko rya 5 mu mategeko ya Musa nkuko rero ku musozi wa Sinayi. Iyo bihamijwe n'urukiko ahanishwa igifungo kitari munsi y'imyaka 2 ariko kitarenze imyaka 3 n'ihazabu y'amafaranga atari munsi y'ibihumbi 300 y'u Rwanda kandi atarenze 500 y'u Rwanda. Oya rwose metere mbabarira. Rwose iryo tegeko naryo narinzi rwose byatewe n'ubujiji. Baca umugani mu Kilatini ngo nemo sanse tu ignorare lege. Bishatse kuvuga ngo kutamenya itegeko nibisobanura impamvu yo kutaryozwa icyaha. Subundi Kayiza. Karame. Kivana itera bwoba aho ngaho. Iretera bwoba se. Ubwo se wambaye agapfukamunwa. Ni igitope cyane. Agapfukamunwa.